Buenos días a todos. Iniciamos esta sesión de pleno extraordinaria con el siguiente orden del día. Parte resolutiva, proposición del expediente número 1320/2017, aprobación de convenio por os que se establecen as bases de cooperación entre a Diputación Provincial da Coruña e os concellos de Cariño, de Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño e Valdoviño para regular o proxecto Xeoparque do Ortegal. Asunto dictaminado favorablemente pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais, sendo a súa parte dispositiva a seguinte. Primeiro, aprobar o convenio no que se establecen as bases de cooperación entre a Deputación Provincial e os concellos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño e Valdoviño para regular o proxecto de Xeoparque de Ortegal, segundo o texto proposto polo Servizo de Promoción Económica, Turismo e Emprego da Deputación Provincial e que se incorpora como anexo deste acordo. Segundo, nomear como representantes do Concello de Ortigueira no Consello de Dirección do Convenio Interadministrativo ao alcalde presidente don Juan Vicente Penabaz Muras e a concelleira delegada de Patrimonio dona Vanessa Trevín Pita. Terceiro, facultar ao señor alcalde presidente don Juan Vicente Penabaz Muras tan amplio bastante como el dereito se requira para a asignatura do convenio polo que se establecen as bases de cooperación entre a Deputación Provincial da Coruña e os concellos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño e Valdoviño para regular o proxecto Xeoparque de Ortegal. Iniciamos debate. Ángel, que segundo tema tiene... O iniciamos debate. Sí, en primeiro lugar, agradecer ao señor alcalde que me dé a oportunidade de defender este tema, no que levamos traballando desde principios da legislatura. Creo que este pode ser o pleno máis importante ou máis trascendente deste mandato, porque se trata dun proxecto ou dunha iniciativa que vai a ter moita repercusión de cara ao futuro. Nesta zona existe moito concellos nos que hai unha serie de lugares de interés xeolóxico coñecido como Complexo do Cabo Ortegal, dende Moeche hasta Ortigueira. Son unhas rochas de importancia científica que nos dan a oportunidade de entrar nun proxecto, nunha denominación de calidade que propón a UNESCO. Hai 120 denominacións de calidade para 120 territorios en todo o mundo e esta designación nos vai a dar moita visibilidade a nivel mundial e nos vai a servir para comezar un proxecto conxunto dos 7 concellos de desenrolo local, tanto a nivel económico como a nivel turístico. Chegados a este punto, creo que sería moi importante que todos estivéramos de acordo e que todos votáramos a favor do punto. Ben, Ana? Sí. Eu personalmente estou de acordo co Xeoparque desde o primeiro momento, porque me parece que sí que vai ser unha boa inversión. Pero teño as miñas dudas, e cando me chaman como concejala quero que me expliquen tamén as cousas negativas, non que me pinten o bonito, que o bonito tamén xa o vexo eu. Entonces, temos moitos veciños que non teñen ao mellor un negocio de hostelería e que me están preguntando cantas trabas máis nos va a expoñer. Eso é responsabilidade de todos. E iso hai que, cando como concejal nos reunimos, creo que temos que ver o positivo e malo negativo. Entre todos, cando é tan importante decidir cales son os pós e cal está a favor e cal en contra. Eso non se falou, aquí só se pintou o bonito. O meu voto vai ser a favor, aínda que teño medo de perder eses 500.000 euros que creo que se deberían hai moito onde invertilos, porque temos unha competición moi fuerte como é o Xeoparque do Courel. Pero de todas formas, o meu voto vai ser a favor e creo que se lle debería explicar aos veciños ben se van ter máis gravámenes ou non van ter máis gravámenes.
porque iso tenos moi preocupados. Hai moita xente que está preocupada con ese tema, e cando falamos todos con un tema tan importante, creo que se nos debe explicar tamén as cousas negativas, porque non hai ningún proxecto que non teña algo en contra. E cando falamos entre todos, hai que o bo e malo malo, para despois tomar unha decisión. De todas formas, o meu voto vai ser a favor. Moitas gracias, Ana. E Manuel? Bueno, só decir que debería haber unha pouca máis de información, porque sobre todo aquí os veciños, creo que para este tema que é tan importante como estades comentando, creo que habría que contar ca opinión dos veciños, polo menos informarlos para que realmente superan o que conleva todo isto. Pero bueno, creo que son ideas claras, creo que o meu sentido de voto, mellor máis que naide, ustedes xa conoce que teño ben claro, e creo que isto hai que estudialo e a ver que sale de aquí. Nada, non teño nada máis. Ben, e gracias, Manuel. Isabel? Si, eu vou añadir cronológicamente un pouco os feitos que desde come no mes de outubro nos convocarades para unha reunión a toda a corporación e que se nos intentou explicar un proxecto creado polo señor Canosa, que desde un principio sí que entendimos perfectamente o que nos estaban explicando, ainda que era moita información a que nos estaba dando. Eu penso que os concelleiros temos esa capacidade de absorción de ideas, ainda que a todos non lles parece iso, e entendimos perfectamente cal era dito proxecto. O que nosotros, que foi a parte que nos explicou a concelleira Vanessa Trevín, que é onde encontrábamos as deficiencias, era na parte política, é dicir, como se vai financiar, como vai afectar aos veciños, como ben din os meus compañeiros, e non nos lo souperon explicar. Como non nos lo souperon explicar, nosotros tuvemos que acudir a distintos a realizar contactos con arquitectos, técnicos, incluso alcaldes que tamén forman parte deste proxecto, que sí que souperon explicarnos todo o que conleva o xeoparque. Eles están de acordo con nós en que é un proxecto que está moi verde, que hai que maduralo moito, que non se reflexa basicamente as líneas económicas para a financiación, canto lles vai costar aos veciños de Ortigueira incluírse neste proxecto. Entonces, eles sí que souperon decirnos o beneficioso que era para Ortigueira, pero tamén nos souperon dicir cal eran as partes negativas. De todas formas, trátase dun proxecto a largo plazo, e no caso en que Ortigueira, que é o máis posible, dado que ten un plan de axuste, e que non vai contar ca partida presupuestaria cando sea a hora de ter que aportar cartos, e como temos un ano, podémonos apartar deste proxecto. Pero, de todas formas, repito, nosotros poñemos en contacto cos distintos alcaldes, é que agora voulle facer unha reflexión ao alcalde que se tan preocupado estaba polo noso voto, que é o que lle fai falta, puídonolo dicir de forma directamente, sin utilizar de forma indirectamente algún tipo de asociación. Desde logo, a nosotros non nos conoce para nada. Ese ano e pico que estivemos traballando xuntos, non nos conoce para nada. Nosotros, cando nos pasamos a este lado, dixemos que íbamos a intentar cumplir o programa electoral. E se vostede o lee, sí que pon diseñar el apoyo a la candidatura del Geoparque del Ortegal ante la UNESCO. Apoñería, e non me equivoco, a que vostede seguramente falou ca oposición antes de falar con nosotros. Entonces, mire, os outros alcaldes cos que falamos todavía siguen vivos, non comemos a naide. Solo é unha apreciación. E con iso
queda a miña exposición do Xeoparque. E moitas gracias. Carlos? Moi breve. A miña posición sobre este tema é totalmente favorable. Sei que vai depender dos políticos actuais e dos futuros que o Xeoparque sexa unha boa iniciativa ou que se podera convertir mesmo nun chiringuito, toda esa infraestructura que dea lugar ao procedimento, non? Se os políticos somos os que gobernen, son responsáveis, seremos capaces de darlle un impulso importante a esta terra. Esta terra, durante moitos anos, a mellor por desgraza, nun sentido ou por sorte agora, pois ese clima do que tanto se queixa a xente foi e non a organización urbanística que houbera en Galicia foi o que permiteu que teñamos unha das costas mellor conservadas. É dicir, calquera que vai a Vigo pode entender que toda a zona de Vigo, coas illas Cíes, de estar debidamente urbanizada, de estar a costa protexida, pois é un enclave especialmente fermoso. Pero a realidade é a que todas as Rías Baixas, incluso penso que a partir de Ferrol, a costa galega non está para nada coidada. Nós tivemos esa desgraza, podemos dicir, pero tamén a día de hoxe é unha sorte. Hai estudios que din que en 10 ou 15 anos de 15 traballos que haxa dentro de 10 ou 15 anos, 8 ou 9 non sabemos de que tipo van a ser. Todo apunta a que o futuro vai ter que ver moito co teletraballo, cunha boa conexión a internet, e que moitísima xente vai buscar lugares fermosos, lugares onde se poida realizar unha vida máis en contacto coa natureza. Outro día fomos á Feira do Mel e da Mazá, aínda que son poucas as iniciativas, sí que vemos que hai moita xente nova que está cunha certa ilusión por ser casi que autosuficiente ou vivir a agricultura, volver 50 anos para atrás, que a mellor é volver 20 para diante. Vemos persoas de toda Europa que están deixando as cidades para volver ás aldeas, e nós penso que temos moito que aportar nese sentido, se somos quen de coidar o que nos queda, se somos quen de protexer os núcleos rurais da baixada que está facendo eucalipto, que prácticamente os está comendo. Non son tan inxenuo como para pretender eliminar os eucaliptos de Ortigueira, pero sí que temos que penso que temos espazo para todo e temos que tomar medidas para ordear a nosa paisaxe. Entón, nese sentido, o tema de Xeoparque pois vai a colaborar en promoción desta zona e vai ser algo, penso que moi positivo. Entón, vai depender tamén da xestión que se faiga despois, pero en principio o meu voto vai ser totalmente favorable. Nada máis. E moitas gracias, Carlos. Rafa, tes a palabra. Para empezar, quiero decir que para informarme mejor, mucho mejor, sobre esta cuestión, he consultado la opinión de personas de diferentes partidos políticos. He hablado con la Cámara Minera, he hablado con la Xunta de Galicia, he hablado con personal de medio ambiente e incluso me he puesto en contacto con diversos arquitectos urbanistas para saber su opinión. Nos traen aquí una propuesta de convenio que genera una serie de dudas. Y no porque lo diga yo, también lo diré, sino porque así lo dicen también los informes de Secretaría de Intervención. Dicen dichos informes, abro comillas, no se aclara cómo y con qué medios se realizará el estudio jurídico, económico y técnico. Se aprecia contradicción entre las cláusulas 14 y 3.3. La primera prevé que las funciones de apoyo administrativo, asesoramiento jurídico y económico serán presentadas por personal funcionario de la Diputación de La Coruña. Sin embargo, la cláusula 3.3 señala que las actuaciones derivadas del convenio se realizarán empleando medios humanos y materiales de los concellos. Evidente contradicción. Dicen también los informes técnicos. No se puede obviar la referencia a la posibilidad de contratar la realización de actividades.
si este convenio, que se define como un espacio virtual de cooperación municipal, repito, no es un convenio, es un espacio virtual de cooperación municipal, es evidente que un espacio virtual de cooperación municipal no tiene personalidad jurídica. Bien, ¿quién es el órgano de contratación de estas actividades si no hay un órgano con personalidad jurídica previa? Más duda dicen los informes. En cuanto a la concreción económica, el convenio es genérico y ambiguo. En todo caso, este tema es muy importante, cada concello deberá garantizar el financiamiento de la totalidad del coste que le sea atribuido. Continúa los informes técnicos. El texto se mantiene siempre en la ambigüedad y en la abstracción. Se trata de un convenio ambiguo que no concreta en absoluto las obligaciones de los concellos y delegados, ni la forma de gestión de las actuaciones a llevar a cabo. Hasta aquí lo que dicen los informes técnicos que ustedes nos han facilitado para este pleno. A mayores, después de todas estas reuniones y conversaciones que tuve yo, planteo mis dudas. El convenio incluye una ordenanza fiscal. Hasta donde yo sé, las ordenanzas fiscales es para cobrarles a los vecinos. Sería necesario, diría imprescindible, que pudiésemos verla, dicha ordenanza fiscal, para ver cuánto se va a cobrar a los vecinos y por qué. Este espacio virtual de cooperación afecta a casi todo este territorio, pero se echan falta a los concellos de Mañón y Somozas. ¿Por qué no están estos concellos? Puede ser que algún concello tenga temores a que una inclusión en un xeoparque afectase a sus actividades empresariales. Si es así, nosotros, desgraciadamente, que ya no tenemos mucha actividad empresarial, ¿cómo nos garantizan que no se verá afectada? Porque si pretenden que nos fiemos de su palabra, va a ser que no. Como dicen los informes técnicos, el texto es ambiguo y abstracto. Por lo tanto, por mucho que nos digan después que no hay afecciones a las actividades industriales, y con ello me refiero también a las plantaciones forestales, que aquí es un tema muy importante, las plantaciones de, sobre todo, eucalipto, el texto no lo explica. Y yo, hasta que lo vea por escrito, sinceramente, de su palabra, no me puedo fiar. Creo, señor alcalde, que actúa con buena voluntad en este tema. Además, agradezco públicamente que me propusiese para formar parte del Consejo de Dirección. Pero tiene que entender que no puedo formar parte de un proyecto ambiguo y abstracto. Pero además de lo anteriormente expuesto, continúo con más dudas. Además de las protecciones genéricas, protecciones urbanísticas, protecciones del litoral, protecciones paisajísticas, protecciones de costas, además de esto, en Ortigueira disponemos, salvo error u omisión, de 4 protecciones específicamente medioambientales. Somos zona LIC, lugar de interés comunitario. Estamos en el convenio Ramsar. Somos zona CEPA, salía ayer una noticia, zona de especial protección de las aves. Y estamos en Red Natura. 4 protecciones específicamente medioambientales en nuestro territorio. Ahora pretenden gastarse 500.000 euros en crear una nueva figura, un xeoparque, sin definir exactamente las inversiones a realizar. Nuestra postura no es nueva, ni es de oposición pura y dura. Todo el mundo sabe que ya como alcalde mostré mis dudas a este proyecto. ¿Qué garantías tenemos que después de gastarnos esos 500.000 euros la UNESCO nos conceda la clasificación de xeoparque? ¿Qué garantías tenemos? Ninguna. ¿Por qué? Porque es el Estado quien envía 2 solicitudes a la UNESCO y a día de hoy, solo en Galicia, vamos a tener que competir con un proyecto muchísimo más avanzado y que afecta a un territorio en que todo el mundo está de acuerdo, como es el Caurel, solo en Galicia. Por las informaciones que yo tengo, el que cuenta con más posibilidades de obtener la clasificación de xeoparque es una zona en Teruel. Ese es probablemente el que dentro de unos años tenga la denominación de xeoparque en España.
En el caso de que al final se consiguiera, la UNESCO vigila el cumplimiento y las inversiones que tienen que realizar para mantener la figura del geoparque cada 5 años. Cada 5 años tendríamos una inspección de la UNESCO. Y si lo que nos están diciendo es que al tener esta figura vamos a tener más turismo, señor alcalde, tengo que preguntarse, si no ha sido capaz de mantener una bandera azul, ¿va a ser capaz de mantener un geoparque? Porque eso sí que también trae turismo. Yo, como dije antes, como no es una oposición pura y dura por oponernos, sino que razonada, le hago la siguiente propuesta. Porque a toda oposición hay que dar una alternativa. Le propongo que esos 500.000 euros se destinen directamente a turismo en nuestra comarca. Así podríamos ver ya el año que viene el resultado de dicha inversión y no esperar 10 años para ver cómo acaba un proyecto con muy pocas posibilidades de éxito. Explíquenos con claridad, sin ambigüedades, cuáles serán las inversiones en el sector turístico y entonces las apoyaremos. En esta inversión directa en el territorio tendrían también cabida la implantación de rutas geológicas, si tienen demanda por parte de la población. Les sugiero que analicen atentamente y con detenimiento lo que aquí les acabo de decir antes de embarcarse en una aventura de incierto resultado. Inviertan en proyectos de resultado garantizado, porque lo que aquí le estamos diciendo son, señor alcalde, cuando menos, dudas razonables. Nada más. Muchas gracias, señor Girón. O que nos comentaba, por exemplo, as dudas que tiña Ana, nos preguntan cales son as cousas negativas, se vai afectar algún negocio, por toda a información que temos, e as dúdas que ten tamén o xefe de oposición sobre si vai afectar as plantacións forestales, sobre si vai afectar a calquer negocio que sexa xa existente. No, xa existente non, perdón, Non me interrumpas, por favor. Por favor, Isabel, non me interrumpas. Despois vamos a facer unha segunda ronda e... Vale, nese sentido, o xeoparque é unha figura, unha designación de calidade, é dicir, se estes 7 concellos consiguen facer unha estrategia conxunta a nivel turístico, a nivel económico, a nivel de desarrollo local, dentro de X anos nos van a dar esa denominación. Non vai a cambiar ninguna normativa, é dicir, nós temos unha lei de montes que hai veces que se cumple e hai veces que non se cumple, é dicir, esa lei de montes vai a seguir aí e vamos a, se supón que camiñamos a cumplila cada vez mellor, pero esa lei de montes non ten nada que ver coa designación do xeoparque. Calquer tipo de negocio que se queira implantar, se supón que este é un proxecto de desenrolo local co cal se van a promover novos negocios. Non ten absolutamente ningún punto negativo, nada máis que a normativa que existe anteriormente. É dicir, somos, como decía o señor Girón, somos zona LIC, zona Ramsar, zona CEPA, temos Red Natura, estamos afectados por patrimonio, máis de 200 xacementos arqueolóxicos, estamos afectados tamén pola lei de montes, pola lei de costas, por unha serie de normativas. Iso non vai a cambiar, pero tampouco vai a aumentar con esta designación. Simplemente se trata de coller como excusa ese complexo do Cabo Ortegal para facer un proxecto de desarrollo local lento e seguro, é dicir, non vamos a ver ahora mismo resultados, vamos a ver, o mellor dentro de 10 ou 15 anos. O sea, ahora mismo o único que vamos a facer é embarcarnos no proxecto. Non quere dicir que... E despois, outras dudas que tiñamos por aquí, o tema do convenio. É un convenio marco, como se fixeron moitos outros por parte da Diputación. Nas conversacións que tivemos coa Diputación, a Diputación danos as garantías legales, económicas e políticas para poder leválo a cabo,
esos 500.000 euros van a ser para invertir nos 7 concellos, é dicir, que non os vai a gastar o Concello de Ortigueira, nin se van a invertir en Ortigueira, son para invertir nos 7 concellos e para facer para comezar ese proxecto. É dicir, nós, co que vamos a votar hoxe, o único que nos comprometemos é a iniciar o camiño, a iniciar esas reunións e a iniciar ese proxecto, a encargar ese proxecto, que o vai a encargar a Diputación e que o vai a pagar a Diputación. É dicir, que de aquí ao mellor a 5 anos Ortigueira non vai a ter que gastar absolutamente nada, solamente se vai a ter que adherir a este proxecto para comezar a traballar. E despois, as dudas que tiña do tema de que non hai claro se lles vai a costar aos veciños de Ortigueira ou non lles vai a costar, eso vaise a dilucidar cando se contrate a estrategia, que a van a facer uns técnicos, que lles vai a levar tempo facela, vaise a dilucidar nese momento. Ahora mismo o único para o que nos comprometemos é para sentarnos a comezar a traballar cos 7 concellos. Non sei se... Ben, gracias, Ana. Despois vai haber outra. Ana? Sí, sinto dicir que despois do ir a Rafa vou manter o meu voto, pero as dudas son todavía máis grandes, porque vamos, eu lino un pouco por encima, mirei un pouco por encima e puxen na miña posición como hosteleira, e na de algúns hosteleiros máis que me chamaron por teléfono porque pertenecía á asociación. Iso non quer dicir que todos os da asociación esteñamos de acordo, pero bueno, eu sí, parecíame correcto. Pero despois de oír a Rafa, as dudas ainda son máis grandes. E Vanessa acaba de confirmar que un día sí vamos gravar. O sea, acabo de dicir claramente, sí, un día vai ser, os veciños de Ortigueira vamos ter que pagar. Bueno, sempre que nos dé beneficios, é normal. Non entendo unha cousa, Ana, non entendo que vai a ter que pagar os veciños de Ortigueira, en que? Acaba de dicir Vanessa que cando se diseñe a estrategia veremos o gravame que vamos a ter. Acabo de dicir palabras textuales. Aclaraste. Por favor, podes manter silencio. Pero ahora Vanessa tamén teria que esperar que eu acabara de falar, non? Espera un momentiño que por favor... Non me importa esperar a que... Pero aclaramos ese punto. Vale, pues que... No, que aclaro. Vamos a ver. Vou a volver a explicarlo. A Diputación, ahora mismo, que nos está, digamos, apoyando a nivel legal, económico e político, elaborou este convenio marco. Este convenio, a ambigüedade da que falades e estas dudas que tedes, este convenio é un convenio marco, non é a primeira vez que se plantea. Simplemente o único que nos compromete é a sentarnos a reunirnos a falar, é dicir, para encargar ese proxecto. Ese proxecto, esa estrategia realizada por técnicos nos vai a decir cales van a ser os costes, como temos que executarnos de aquí ao mellor a 10 anos para poder conseguir a denominación, si se vai a poder autoxestionar, ese tipo de cousas. É dicir, que o que vamos a votar agora non implica que vayamos a ter que pagar absolutamente nada. Si nun momento dado nos van a decir, no, é que lle vai a costar a cada concello 10.000 euros ao ano, que lle vai a costar a cada concello 20.000 euros ao ano. Nese momento, outra vez, o Concello en pleno decidirá si seguimos aí ou non. Pero ahora mismo, eses 500.000 euros da Diputación, esa inversión que se vai a facer neses 7 concellos, non implican absolutamente ningún coste para ningún dos concellos. De feito, en principio, estamos todos de acordo, vais a facer, este pleno estáse facendo á vez en todos os concellos, tamén como un símbolo de que a comarca está unida para levar a cabo este proxecto, e eso, non sei se con isto resolvo a túa dúda. Podo falar agora.
entendinte perfectamente, sei que agora non nos vai costar nada, pero falache de un futuro. Bueno, dis que o vamos decidir en pleno, pois pareceme perfecto. Pero si dixeche que nun futuro probablemente teñamos que, eu entendinte perfectamente. Se o vai decidir o pleno nun futuro, pois pareceme perfecto, o pleno decidirá os que esteñan aquí naquele momento si están de acordo ou non están de acordo. Pero entendino perfectamente e sei perfectamente o que dixeche. Sí. Eu entendo que en todo caso habrá ingresos e tasas máis que as que temos no Concello non creo, e tampouco non vexo un concepto de que nos van a cobrar aos veciños máis tasas nun xeoparque. En todo caso tendremos ingresos por maior afluencia de turistas. Isabel. Bueno, non é certo que acaban de dicir que ahora mesmo en todos os concellos está feito o pleno, tamén, que xa o de Salsa dos Niños xa estuvo feito. Pero non sei, ve como o que lle contestou Esquirón, vou ter que dedicar á evidencia. Ve como lle propuxo formar parte da comisión ao PP antes que contar con os outros. Pareceme estupendo así, esa é a súa forma de negociar e de traballar en equipo. De todas formas, dicía que eran os 500.000 euros, e os 500.000 euros non veñen reflejados neste convenio. Neste convenio, se os 500.000 euros de que tanto se está falando e que tanto saleu en prensa, non ven para facer iso. Sigo dicindo, é un convenio verde, verdísimo. Está moito por matizar. É certo que se vai gravar mediante ordenanza porque é competencia do Ayuntamiento. Cal é a parte boa? Unha, que se fora no caso que fora hasta a término desta legislatura non sería posible porque vostede está en minoría. E confiemos que aquí as maiorías absolutas se deixen durante un tempo para así evitar que sempre se graven eses impuestos nos veciños, porque cada vez que hai unha ordenanza, os que temos que pagar somos os veciños, e cantas máis cousas lles poñen cantas máis barreiras ou lles poñen a franxa, os veciños son os que van pagar cos impostos. Que generan beneficios? Pois tamén generan beneficios. O Banco de Loiva non está con un gravamen. Entonces, a mí pareceme moi ben que o queiren implantar, e de feito, xa lle digo, a nosa idea cando nos fomos daqui era cumplir o programa electoral, e para un punto que vai cumplir do programa electoral, pois nosotros estamos a favor. Gracias. Carlos. Si nada, brevemente, vamos a ver, decía o señor Quirón que Ortigueira xa tiña moitas figuras de protección, Rede Natura, Espacio Ransar e tal. Pois a mellor non son suficientes, porque con todas esas figuras de protección, no 2011 fixos un recheo na ría que, bueno, podría ter sentido hai 40 anos cando se recheou a zona do Barro Soto, pero no 2011, con todas esas figuras de protección, con toda a sensibilidade que debera haber, veuse que non é suficiente. Nun concello con tantas medidas de protección, temos unha canteira no Camiño Grande que continúa a recibir produtos tóxicos que probablemente acaben filtrados á nosa traída de augas. E claro, do Concello das Somozas tampouco vou falar, porque claro, sería moi sinxelo en momentos nos que hai moita xente que está a pasalo mal, pois despois recibir a réplica, non? Pero non, o traballo non sempre xustifica todo. E sabemos que na zona das Somozas nace o río Mera, todas esas infraestructuras que se montaron ali, gracias ás que despois viñeron outras industrias menos contaminantes, como compensación, pero non hai que esquecer a orixe de todo o problema de Somozas, cando aquel conselleiro ferrolano, Juan Fernández, pois decideu, en compañía de outros, que tiña que ser ali o lugar onde se deposite a metade da merda deste país. Entón, sigo no mesmo de antes. Efectivamente, se o proxecto do Xeoparque se convirte nun chiringuito, é dicir, se eses 500.000 euros e os que veñan no futuro van ir
para xerente, vicexerente, secretario de non sei que do xerente, etcétera, etcétera, pois estaremos pois nun chiringuito similar aos que ten habido tamén por aquí. Si se empregan este recurso, se emprega esta idea no interés colectivo, o interés colectivo sempre ten que ir por riba do interés particular. Agora ben, se todos queremos facer das nosas fincas rústicas terreos urbanizables e andamos aos veciños mareando con iso, pois claro, pois conseguiremos un rexeitamento popular. Eu creo que se somos quen de ordenar a paisaxe, o xeoparque vai ser algo que nos vai a axudar en publicidade. Creo que foi hai 20 días no programa de Volando Boi, ese que fai Jesús Calleza, pois apareceron imaxes do xeoparque que hai no País Vasco. Eu penso que para nada vai ser negativa esta idea, pero bueno, cada un decidirá se apuntarse hacia o futuro ou se seguir mirando hacia atrás. No voy a repetir todo lo que dije, es más, si quieren se les facilito copia para que lo lean detenidamente, pero me reitero en todos y cada uno de los puntos. Yo cuando vea todo eso por escrito en un documento, lo hemos dicho, es que votaremos a favor, pero mientras no lo veamos por escrito no nos podemos fiar de su palabra, señorita Trevín, tienen que entenderlo. Lleva 2 años y medio aquí, como para fiarse de su palabra. Oiga, no, lo vea por escrito y sí, yo veo todas estas inversiones por escrito, pero bueno, va todo aquí explicando. Con señales, es decir, todas las dudas que tenemos. Si nos resuelven estas dudas, tendrán nuestro apoyo, porque 500.000 euros, si realmente son para inversión en turismo en Ortigueira, lógicamente vamos a estar de acuerdo. Es que es lo que le proponemos, que los inviertan directamente. Si la Diputación dispone de esos 500.000 euros, que el año que viene ya haya señalización, haya rutas geológicas, si lo pongo aquí, no tiene nada que ver. Se puede explotar ya ese recurso ya el año que viene. ¿Por qué vamos a esperar 10 años? Esa es mi propuesta. ¿Ustedes quieren adoptar otra? Están gobernando, deciden adoptar otra. Bien, nada que decir. Pero la propuesta nuestra es esta. Se lo entregaré por escrito. Lo mismo que le haré copia a unas asociaciones que están aquí representadas, que esta semana hicieron un manifiesto. Y me parece lícito, lógico y coherente, además si son asociaciones vinculadas con el turismo, con el comercio y tal, pero que es bueno que también tengan toda esta información. Nada más. Sí. Sí. Espera un momento, vale. Pido a palabra Isabel e como excepción ao segundo turno vamos dar 8 palabras. No, eu só quería comentar que eu vexo que podería formar parte desa comisión do Xeoparque perfectamente o señor Legarreta. Yo estaría de acuerdo. Si teño tempo, Acabo de... Depende do tempo que me ocupe. Vamos a aclarar lo de primeiro o da comisión, non me acordo o nome, a comisión de... Consejo de Dirección de Llamas. Sí, el Consejo de Dirección. A ver, a idea de que alguén da corporación, ademais do grupo de goberno, forme parte do Consello de Dirección, pues precisamente pola trascendencia que ten este proxecto. E pensamos no xefe da oposición pois porque institucionalmente pois é a figura máis importante do pleno despois do alcalde. Non é por ningún tipo de, non é por marginar a ninguén ni nada polo estilo. Si o xefe da oposición o quere aceptar, pois perfectamente, si non, pois se lle pode ofrecer a... Sí, eu non teño ningún problema en que diga o señor alcalde. Non teño ningún problema en que forme parte comigo do Consello de Dirección calquer membro que este interesado. Neste caso, pois Carlos, sin ningún problema. Este é un tema de interés xeral, pasa por encima das nosas ideas políticas e iso. É bon por Ortigueira, é bon para a comarca, é bon para os veciños e se estamos representados por 2 partidos políticos distintos, para mí é perfecto, non teño problema. Vale, despois, para rematar, eu entendo todas esas dudas que teñen, as dudas que plantexaron.
O que pasa é que non estamos nese momento de plantexar esas dudas, estamos simplemente no momento de decir sí ou non a meternos nese proxecto colectivo. Entonces, ahora mismo, o que temos que decidir é si nos metemos nese proxecto colectivo ou nos quedamos fora. Simplemente eso. O seguinte paso será facer outra figura de convenio, pedir esos 500.000 euros á Diputación de forma conxunta, os 7 concellos, comezar a pedir a designación. E outra cousa, esas rutas xeolóxicas, esos proxectos de señalización están en marcha, porque son condición sine qua non para que nos den a designación. Co cal, dende 2015, os 7 concellos están facendo xa rutas xeolóxicas, hai bastante xente que xa se apuntou a elas, que xa foi a elas, se fixeron as visitas aos demais geoparques. Total, bueno, en resumen, que ahora mismo que temos que decidir, o que se decide neste pleno, non é en que invertimos 500.000 euros ou que vamos a facer, simplemente se decide si vamos a entrar a formar parte desa reunión que vai a comezar a traballar para conseguir a designación do xeoparque ou nos vamos a quedar fora. E eu creo que, bueno, sería unha decisión responsable decidir que queremos entrar a formar parte. E creo que nada máis. Ana, querías decidir algo? Sí, bueno, neste concello tamén xa se fixeron algunhas rutas xeológicas. Creo que este verão se fixeron, o anterior, cando estaba eu como concejala de turismo, tamén se fixeron xa rutas xeológicas. Outra cousa na que non estou de acordo é que eu cada vez me sinto que sei menos. Normalmente, cando te metes nun negocio, a primeira cousa que miras é se o vas poder pagar. E ainda despois de mirar se o vas poder pagar todos os meses, che costa moito caro pagalo, entonces a primeira cousa que tens que facer é mirar se é rentable. Eu creo que en todos os negocios, porque se non é rentable tens que botar o peche. E isto tens que tratar igual. A primeira cousa que temos que saber é canto nos vai costar. Vámoslo poder manter antes de gastar ningún carto a lo loco. Ben, terminamos a ronda de intervencións. Carlos, e remato a mesa. Hai anos, non podo precisar cantos, non sei se o sabedes todos, penso que sí, pero a Espasante viñan todos os anos unha excursión da Facultade de Ciencias Xeolóxicas de Madrid, que viñan á Capelada. Eu recordo que viñan todos os anos, penso que eran estas datas, un autobús. Quen son? Somos xeólogos, van mirar aí unhas pedras á Capelada. É dicir, sabíamos que había algo aí na Capelada, que había que mirar, algúns investigaron un pouco máis e sabían exactamente que era o que iban a mirar e outros non. Si sei que non tiña trascendencia esa visita en Ortigueira, que enchía un hotel todos os anos. Nunca desde o Concello se fixo, penso, ningún acercamento institucional a esa Facultade de Xeoloxía de Madrid. O caso que deixaron de vir, e a mellor poderíamos contactar con quen fora necesario para quedar que volveran. Pensade que todos eses estudiantes de Xeoloxía que viñan a Ortigueira son, a día de hoxe, estarán nos empregos que estean, pero moitos poden estar dedicados á docencia, e a publicidade que supoñía, o sea, esa transmisión, pois é algo que vai en cadea. Pois a mellor non estaría mal pois retomar eses contactos e mirar se a mellor esa excursión que se realizase pois poidera seguir sendo interesante. Pero é unha maneira de dar a entender a importancia que ten o asunto do xeoparque, que a mellor para min, desde o plano persoal, pois non vexo nada na Capelada, máis que cada un o mira desde o seu punto de vista, non? Eu vexo costas arriba cando vou na bici, e outros ven rochas, e outros ven árboles, e outros verán arquitectura, o que sexa, non? Pero que é un valor engadido que temos que explotar. O ano pasado nese hotel tuvo un problema porque tiña os xeólogos e máis coincidía o Festival de Viveiro. Ana, Carlos, vamos a rematar este punto e Vanessa termina. Bueno, rematando xa un poquinho e cerrando, o tema que di a concelleira Ana Fojón de mirar se é rentable, vamos a ver, estamos no paso anterior.
É dicir, primeiro vamos a decidir sentarnos a traballar os 7 concellos con este convenio e o seguinte paso vai a ser mirar se é rentable, é dicir, facer unha proposta conxunta á Deputación para pedir esos 500.000 euros e que a Deputación faiga a contratación da empresa ou do que sea para ver se é rentable. É dicir, que estamos aínda no paso anterior. É dicir, que este proxecto vai o suficientemente despacio e o suficientemente lento como para que nos dé tempo de ver, de decidir, de saber si é rentable, si non é rentable. Non sei se con isto queda esa dúbida resolta, pero é importante que nos demos conta de que é o primeiro paso, de que é o paso máis pequeno de momento. Vale, e nada, ainda que máis ou menos todos os membros da corporación teñen claro o seu voto, pois eu pediría ao señor alcalde se podemos facer un receso para que nos quede, para estar seguros e que nos quede claro. Autorícelles 10 minutos de receso. Bien, reiniciamos o pleno entonces. Vale. Feito o receso, se propuxo que Carlos forme parte do Consello de Dirección xunto contigo e supoño que xa se poderá votar. Ben, vamos a ver, modificaríamos ahora neste momento o tema de incluir a Carlos no Consello de Dirección, pero o secretario me di que non pode ser, que temos que facer unha emenda noutro pleno. A nosa intención é que sí, eu estou totalmente de acordo que formas parte dese Consello de Dirección comigo, moi contento, e nada, corregiremoslo no seguinte pleno que se pode. Faríamoslo ahora, pero non se pode, según a legislación. Ben, vamos a pasar a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións, 3. Ben, pois moitísimas gracias. Sí, tes a palabra. Vale, si me permitides, pues me gustaría comentar a miña satisfacción por esta decisión que acabades de tomar. Hoxe para nós é un día histórico porque por fin, por encima de intereses partidistas e relacións persoais, pois puxemos por diante o máis importante, que é Ortigueira. Non vos vades arrepentir desta decisión. Hoxe 7 concellos inician un camiño xuntos, un camiño lento pero seguro de planificación e estrategia e un camiño de responsabilidade cuyos froitos serán recollidos polas xeracións futuras. Este proxecto vai a trascender o noso mandato e é posible que trascenda tamén o seguinte, e é por iso que debemos velo como algo noso, do conxunto das persoas que vivimos neste territorio. Non é unha iniciativa miña, nin deste grupo de goberno, é unha iniciativa de todos que simplemente comeza hoxe, como podería comenzar en calquer outro momento. E é así como debemos vernos todos traballando xuntos e loitando polo futuro desta terra. Así que moitas gracias, compañeiros, pola vosa responsabilidade. Moitas gracias, señor alcalde, por ter traballado tanto neste tema. E nada, o tempo vai volo agradecer e deso estou, pero completamente segura. E isto é un exemplo que revaloriza a política local e que deixa esta institución en un bon lugar. Ben, moitas gracias, Vani. Pasamos ao seguinte punto, a actividade de control, que é a renuncia e acta de concelleiro por parte de Ana María Isabel González de Rey. Bueno, pues sí, ha llegado el momento ya oficial de presentar mi renuncia y bueno, ya que aunque me fui despidiendo personalmente de mucha gente con la que, próxima con la que trabajo y aún me queda gente, lo iré haciendo poco a poco, hoy quiero presentar o leer la carta de despedida que hago a todos los presentes y los que están fuera, explicando 2 cosas fundamentales, una por qué me voy, pero también otra, pues por qué estoy o estuve en este proyecto. Bueno,
En esta carta dirigida a todos los vecinos y vecinas de Ortigueira, a modo de despedida, como concejala de Educación y Cultura, quisiera explicarles primero los motivos por los que ceso voluntariamente en mis funciones. Como ya se sabe por lo ya anunciado en la Voz de Ortigueira hace algo menos de un mes, he ganado una plaza de catedrática de la que debo tomar posesión en breve. Esta nueva condición, junto con mis compromisos como decana, exige una dedicación plena que me llevaría a tener que restarle tiempo a mis responsabilidades como concejala. Y esto supondría un perjuicio para el buen desarrollo de la concejalía, una concejalía que al contrario me hubiese exigido en el año y medio que queda de mandato mayor dedicación si cabe para llevar a término todos los proyectos que quedan por hacer. Por lo tanto, en mi obligación de mirar por el bien del equipo de gobierno, dejo paso a que una persona con más disponibilidad que yo lleve a partir de ahora las riendas de esta concejalía. Sin embargo, no quisiera despedirme sin decirles a todos los vecinos y vecinas que ha sido para mí un honor y un privilegio servirles. Y digo servirles en el sentido más literal de la palabra, ya que entiendo la política como un servicio y no como un trabajo, y menos un trabajo remunerado, porque para eso ya tengo uno. Para mí es un voluntariado, como para otros lo es meterse en asociaciones, cofradías o ONGs. Es un modo de devolverle a la sociedad lo que la sociedad me ha dado, y lo hago desde los principios y valores de un partido políco, un partido de izquierdas, el Partido Social Obrero, y recalco, obrero español, que defiende precisamente la igualdad de oportunidades, las que me han hecho llegar a ser lo que soy. Los resultados de ese voluntariado en este concello pueden ser mejores o peores, pero siempre me he implicado en conseguirlos con la mejor intención. Me despido, pues, de unas funciones que me han dado muchas satisfacciones, realmente, de unos trabajadores, hombres y mujeres, que me han ayudado mucho en su desempeño con lealtad, entrega y profesionalidad. De un equipo de gobierno, todos, de una corporación que con su apoyo y control, respectivamente, me han impulsado a realizar mi trabajo cada vez mejor, y de un alcalde que ha confiado en mí y al que le estaré eternamente agradecida por ello. A todos digo hasta siempre y a la vez hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues como nos vamos a seguir viendo por ahí, desde luego esto ya no es como concejales, que como ex concejal y como vecina, guardo realmente un recuerdo de todos, me quedo con lo mejor y creo que por esta experiencia tendría que pasar mucha gente para saber precisamente la diferencia que hay entre cada lado de la barrera. Así que espero que, bueno, y animo a que todos intenten llegar a este puesto. Nada más. Muchas gracias. Bueno, normalmente no se hace, pero yo os doy el turno de palabra si queréis comentarle alguna cosa a Maribel. Empezando por Ana, Manuel. Sí, gracias Maribel. Eu non conocía personalmente, encantada de conocerte e de terte de compañía. Muchas gracias, Ana. Igual darte as gracias por este ano medio que intentamos traballar xuntos, desearche o mellor. Gracias. Bueno, eu, referente á Consellería de Cultura, desexolle moita sorte. Se teño que destacar algo dela, sí que é unha muller moi traballadora, que sabe traballar en equipo, aunque foi unha lástima que non todos viran a súa capacidade de traballar en equipo. Non sei se podo decir algo máis, xa que a protagonista é ela, e gustaríame que todo fora para ela, pero tamén é certo que cando unha persona dimite do seu cargo sempre son por causas personais ou profesionais, porque así queda un pouquiño máis maquillada esa dimisión. Ainda que nosotros tres, xa nos constaba, desde hai polo menos 3 semanas, desa toma de decisión, porque sempre no seu círculo, señor Penabaz, o seu círculo non é hermético. Pretendía que foran palabras de agradecimiento hacia a concelleira que se... Unha cousa leva a outra, e o peor de todo é que
genérase unha crise de goberno, que non parezca, sí que se genera unha crise de goberno, que, como sempre, os máis perjudicados van ser os veciños de Ortigueira. E agora só remato con dúas frases, bueno, un pouco máis largas. Tense que recordar daquel proverbio árabe que dicía vostede que quen quere hacer algo encuentra un medio e quen non quere hacer nada encuentra unha excusa. E eu vou dicir outro. Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Abraham Lincoln. E despois, como xa vimos a nota de prensa hoxe pola mañá, en referencia ao novo concelleiro, digo que teña moita sorte, que a vai necesitar, que se acorde todos os días do que vai xurar ou prometer, simplemente 3 apuntes. Cumplir a lei, gobernar do mismo xeito para todos os veciños é sentido común. Gracias. Ben, e moitas gracias, Isabel. Carlos? Eu simplemente pois agradecerlle a compañeira de corporación o traballo realizado. Penso que non é o momento de falar de acertos e erros. Eu valoro ese traballo desinteresado que seguramente fixo para o Concello. Entendo perfectamente a dificultade que ten que ter pois vivir nun sitio facer un traballo maiores noutro. Supoño que ese é o principal motivo de non poder dedicarlle todo o tempo que require esa concellería. E nada máis, pois encantado tamén de compartir contigo este período. Nada máis. Sí, eu tamén quería desearlle que teña boa trayectoria no seu traballo e, de verdad, as actividades que tuvo comigo foron moi boas. De verdad que o sinto un pouco porque creo que íbamos por bon camiño. Poucas relacións tuve con usted, pero as que tuve foron positivas e creo que nos íbamos a entender. De verdad que lle desexo o mellor. Nosotros casi no hablamos nunca, así que yo le deseo suerte en su vida y nada más. Bueno, Isabel, te felicito sinceramente por el trabajo desarrollado aquí durante este tiempo. Es cierto, es público y notorio, nuestras discrepancias enormes en la manera de gestionar las cuestiones. No tiene nada que ver, cada uno lleva temas como le parece lo más oportuno. Tienes que entender que mi trabajo es poner sobre la mesa pues, las carencias o las carencias que veía yo en el desarrollo de tu trabajo. En ningún momento espero que te lo hayas tomado como nada personal. No era así, evidentemente, es una cuestión. ¿No? Estamos en una corporación, en diferentes posiciones políticas. Tú hacías tu trabajo y yo hacía el mío. Y lo seguiré haciendo mientras esté aquí sentado pues, con todos los miembros de la oposición. Nunca, y el que me conoce y llevo yo creo que suficientemente años en esto, para tomárselo como algo personal. Te felicito sinceramente por tu nuevo ascenso y también te felicito porque es difícil muchas veces irse y encontrar la excusa perfecta de lo que era público y notorio, un secreto a voces, así que te felicito sinceramente. Te deseo lo mejor, de verdad, para ti y para todos los tuyos. Espero que la persona que te sustituya en esa tarea pues retome y reconduzca algunas situaciones que en la concejalía pues, son de urgente reparación. Así que nada, espero que tu experiencia haya sido positiva y si algún día decides repetir en Ortigueira, donde el destino te diga, búscate unos buenos compañeros de viaje. Señor alcalde, usted también dos referencias muy breves y tiene usted que ver que de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 concejales... Las palabras eran para Maribel. Bueno, Maribel, pues me dirijo a Maribel, tienes que ver que tienes 1, 2, 3, 4, 5 compañeros y que 1, 2, 3, 4 os habéis marchado. Eso sí que es algo histórico en un ayuntamiento, ¿no? Que 4 de un ayuntamiento se vaya. Y termino ya, pero señor alcalde, se lo tengo que decir a usted. Han pasado los 100 días de gracia y cuando usted entró aquí hubo personas que empezaron a trabajar sin contrato.
esta vez no lo voy a permitir, voy a estar vigilante que nadie que no tenga ningún contrato en este ayuntamiento ni ningún cargo se dirija a un trabajador municipal. Al minuto llamaré a inspección de trabajo. La primera vez no lo hice, le mandé un escrito que no me contestó, se lo reiteré que no me contestó, un día se los traeré, que los vea. Bueno, señor Girón, mi intención nada máis. A miña intención era a mellor, non sempre sale ben, era que todos somos compañeros de corporación, e a miña intención que cada un de vosotros que lle forades transmitindo pois, bueno, as vosas palabras hacia Maribel. Para nada, este turno non existe, de feito, o señor secretario me dice que este turno non existe. Eu, como presidente deste pleno, pois, decidín que sí que o fixerades como compañeiros, e o que pretendía era eso, que lle dixerades a Maribel e que o seu último día que está aquí en este pleno que foron un momento agradable para ela. Non se conseguiu, porque ao final pois, salen os temas políticos e os temas desagradables, pero bueno, a miña intención quedou suficientemente clara, que todos te despedíramos honradamente. Por a miña parte, quero darche as gracias desde o principio, desde que che dixen que se viñas comigo nas listas, como concelleira de Cultura, que te vía totalmente apta e cualificada e así me demostrache durante todo este tempo. Lealtad, compromiso, moito traballo, unha persona moi traballadora, de moita paz, houve moitos problemas, como todo o mundo sabe, pero ela sempre intentou por todos os medios que houbera paz e que houbera diálogo entre todos nosotros. Que teñas moita suerte na túa vida profesional que vas a ter, este logro que acabas de alcanzar, esta plaza que acabas de ganar é por algo, as cousas non salen solas. A mí o que me transmite que, claro, mismo en Italia, pois que vai ter que estar 3 meses seguidos, e en Brasilia, pois, outro tempo, e noutros lados, é imposible que traballe no Ayuntamiento de Ortigueira, senón estaría comigo segurísimo que hasta o final ou máis. Ahora temos un tempo de transición, vamos a seguir, porque unha concellería complicada como a Concellería de Cultura non se pasa dun día para outro, e hoxe mesmo pois, estuvemos falando de continuar e de falar moitas cousas que todavía quedan pendientes. En nome de todos os traballadores, en nome de todos os veciños de Ortigueira, que como di, serviche con un compromiso de cargo, como temos todos, non é a nosa profesión, por suposto, e desearche o mellor que sea, que está a tua casa, e aos teus compañeiros, que teñamos as diferentes que teñamos, todos temos moito aprecio. Moitas gracias por todo, Maribel. Gracias. Ben, pois xa levantamos a sesión, terminamos o pleno. Moitas gracias a todos.